Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya't ipanagan mo ko na. Tigre, Padre. Beng, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Magan tinarungsot nga ayok na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming mabalin amin, doming mabalin amin, doming mabalin amin. Doming mabalin amin. Mabalin namin. Doming mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno tuggareng. Nagduduma ti akam na, bida kontra bida ken observer. Di yung arod diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sabalimanan na parang iti nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. At to'y tisturyangen Kampinolwan na COVID kano. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Awan. Talaga saan na nga agkandar ti utek ko. Awan mapanunot ko asuratan na istorya ti drama. Ay. Sura itugtug ko nga ti ulok. Awan mapanunot ka. Tinasayat. Timplak manit ka pa. Marang agandar tumot lang ti utek ka. Masapala makasurat ak. Kakaisura sa anak ka mapanin yung opisina ti barangay. Tandamot ti kagawad nga akin duty. Imbilin ko mo it nga awagan rak. Nanda na pati ka pakasapulan na kanyak. Na itutirigat na no awan ni tatang. Mairakedak iti opisina ti barangay haw. Ayam nuray ta talkek ti kagawad a duty ta. Kasungawan pagdanaga. Ay, bali Larigat sana pagustuhan na ito May titrabaho mati ikaw. Food delivery na samay. Ay, ewan kagawad. Imbaglaang angam tayo awan trabaho na. Pandemya kat nga raw. Napintas na ita. Nang runa kat pasig sa nga essentials na kita. Ewan kagawad. At da ngamin tayo may sa pwesto ili nga isot nangalakan niya kas riders da. Sayatim nga raw da. May mayat na ita. Ngam tayo istambay ka. Ewan mata kagawad. Masapol ti diskarte ita panawan. Gusto. Basta nadalos wano nasayat at diskarte. Awan kalukwan na. Day talagang ti order mo, Bitang? 1 tix. Sige nga, Rod. Siya akong timang order para kan ka. Agyaman na ka. Wan gayam, sino ti kaduam bita? Awan, adda na pa nandatatang kan nanang ko. Ay, oo, sige. Alag lang to order mo. Yag ko dagaws. Sige, bye. Bye!
Ayos! Doble ganar da ito yan, no kaskasanaw. Sumangpat samat ni tatang na umay abulan dam. Aya, Isumot ti ko na ni nanang. Ngam no kaskasano, ag sublimat laang ngam kadwanan ni nanang. anya. Kaya't nga rod ni Uncle George nga agnaid matanda tatang ijay. Uray tunggal innam abulan dalaang sa damanan agawid ditoy. Sa damanan agsubli. Kasanong ti kinatsirman la? Awan mat parikot tadda kamit ka no. Anya? No agresignan ni tatang, si ka na talaga ti chairman. Saan laangan nga OIC? Ah, Wan. Agsarita ka ito ka numanan anasaya at inton sumangpat. bukas ta. Talaga sakton si chairman. Saan lagan nga o ay say? Nay, si kamat gaya minsan itang. Anya dagita ginatgatang mau. Hay, biskwit ken orange man insan. Kasla kanon mati agsakit. Husto ka insan supay. Masakit nga bindibitang akaanakam. Saan ang makapangpangan? Kasta. Asos, amangan numakobin matag. Ay, amok pa yan. Maday ti kakaanan na. Madikanot panagraman na ken agkakapsaw. Ay, sus. Delikado da ita. Amangan nukobin matag. Ay, kasano ko maamakubay ko saan mo arumrumwar ijay balay. Aya, Amumutan, online class daitan, agad adalatan ijay balay. ang saan nyo lang amaw. Padoktoryaw ta ang mga nunakubidan. Aya, Isumuti ko na ni Antim Itang, tanagra na kami gestor ni Sakka. ay delikado day jay nanang. Sintomas day jay ti COVID. Isumuti bagak ngam saan ko nga mo ano mapanday pa doktor. Ay masapol ang maswab test ta mga no makaakar. Si kanto mangkid diti mapan makisarita kadakwada. Dua kay ton kindumay. Masaok to nanang. Ay narigat na nagpaisaw. Ang mga no COVID day jayon kat asos kasanulaangan. Di pa'y kat isod ti agyakar dito nagbugsutan. Titakas ng arod, at di namat kayat kagawad. Kinuray da kami kagawad. Ay kasanon no ag positive di awan na. Di dapay ke puura nanti anak may no saan ang makalasat. Gambasa po lang mamuan tayo no anya talaga ti sakit na. Naikad ng main kagawad. Mapanmilangan ipakita iti herbularyo. Anya? Wen kagawad. Adda na ibagada kada kami analaeng manumag. Mangilot ken agagas kada giti kakastoy asakit. Ang anti itang Uncle Simpor. Sa bali lang no doktor ti pangipakitaan tayo kan bitang. Husto ni Domeng, ante. Uncle, ang mga no na COVID ngagpayson insan bitang. Ay, ipadas mi pa'y kumaa. Iti herbularyo, rosa ka anakan. Ngam no awan latati pumipiyaan na. Isunto Ang kasanon no naladaw to ti amin, Uncle, antay. Ay, sapay la kumatasaan. Kakaiso na nga anak may ni Bita. Sakit mapukaw main. Saan kumamot Iso nga rod nga pa doktor tayo, ta mas sigurado. Ay, kasano day tuyon da kay. Di mo laglim-limpyaw ti anak ta. Madanagan nga road bakot. Di namat kaya tiyag pa doktor. Hanya nga ron ti aramidon tan. Patuluyon tan nga ipan iti herbularyo.
iti kabang ibang abaryaw. Di ipan mo nga rod ipakita Wan bakit. Kasta ti aramidan tan. Ngam no awan lata ti pumipyaan na. Sonto ti panang ipadoktor ta. Lang nga rod Sige nga rod. Mapan ko kasarita ni Tikong. Tajay tricycle na ti pagniluganak kinibitang. Kasano tricycle? Kainikat ng ti sidecar jay motorsiklo na. Kasta aya. Ngamen, us-usaran na pag-deliver kadagiti makmakan. Aya. Kuwan, si kalaangan ti mangipan kan kuha na lakay. Sumurot kakit din. Sige, sumapulak iti sa bali at tricycle. Apangilawanan tayo. Naamwak pinatuloy da kanumat ana panimpakita iti herbularyo ni Insan Bitang, Dom. Saya, talaga nga ako nabilib na iti doktor. Mabuteng da kano, amang ano na COVID. Anya kamat kabutang da nga. Nasaysayaan lang doktor ti mangkita. Amok pa yan. Ngamin, saan lang nga para kadakwada no bilang? Hindi kat intero a barangay. Naamok nga insoblida manen, kan kaslagi manay gay sama ni Bitang. Nasayat lang no kasta. Ngam nasaysayat ti makasigurado asa na COVID. Wen ako ma. Ngam sa bagay. Saan mo tarumurumur iti balay da? Kasla nakaka-quarantine mo't laki din Ngam lang iti kabalay na nga natatangkan na lang na. Rumurumur damay. Ay, day talaang ti parikot. Sos, anya, kit din nga agpaiso aya. Ay, kasano nga rod barok? Si kalatan ati mangisubli kan Bitang iti herbularyo. Wala na. Da kami latan nanang. Agang kasaklatan iti motor ni Tikong. Wala na. Tapno saan kayo na mataktak iti ubrayo? Ay, agyaman ano kasta, Tikong barok. Ano sam labas ti adim Ay, wala na. Anya nga iti sarabit agkakaaruba. Kan may sa, agkayim kami mat kan Bitang. Nagkaubingan kami pay. Iso nga awan parikot kan pagdanagan nyo nanang. Sigun iti herbularyo, masapol kano amayatangan iti maudi agundaway, nana. Anya? Ito dagitinas ka na maisagana. Tano saan tayo kanong aramidan da ito, delikado. Sos, asingan da ni Bitang, kat pagsikuganda. Anya? Ay, sos, saan kumamot baraw? Oo na, iso nga isagana tayo lang dagiti kasapulan, kat ipanmikan Bitang numalun. Uray da kayo latan ti mangipan. Una na, saan da kayat kano ti aduunay a tao, dagiti saan ang makitkita? Alawin baraw, ngam si kalatan ti makaamo iti gayom mo nga rodwide. Una na, saan kayo agdanag? Nukasta, sumangpet kan, lakay. Wayne, at nangaminas ka na pagsasaritaan tayo ka na duming kan Rosa, paman na sumangputak. Anya ka di dayta? Doon sumangputak nga rodin. Isu Kumusta mo din ti barangay? San mo't lang nga nabaybayan ni Duming? Ay saan? Nasulbar ka numuten dagiti na idatag aparikot. Nasayat. Ultimo dagiti drug puser kas kada agid din dinamita awandan. Ay, nimbag man. Wen, taad da napukulan ka dakwada. Ha, gunggunada. Nagbetak ti dinamita iti imada. Ganda, bunda. Haha, kudampay. Aga bala, nasaya at nga ron no sumangpit kaan. Wayne, sige nga raw, dadapay papanan mi kada kabagay sa kanipag.
Nay, agan-anad ka dita Ay sana tilar aramidam. Hindi ka na aliko, tagkadagiti ka na ka dita akong kunada, numapan kayo iti beach. Sus, niya, matang Sus! Na minsan kami lang matanapan nag-beach. Ay, ambukan. Mulagat dagita matam, tila makikita da. Lupo na kita na. Lupo, pukpuklokon ko ng mga tan. Mala, babayin. Chup-chup, mama. Apo, bye. Di na kaya't kadanggan jay bagbaga ka no lup-lup po, kap-kap po, kas kada pukpuklo. Ay, anya nga taaya ti kunana pagsasaritaan mi inton sumangpat. Tingata nasa o kanyak ni Rosa, akayat ni Bayaw George, amapan kami aminin agnaed ije Hawaii. Kimanay kay ngagpaiso ti anak talakay. Uwan nga rod. Naraing matday amang ngagas Ay, amang ano na COVID kun kunatay laki din. Ken iso ti kunadaro sa kandumig sa magayam. Kasano nga men, kat aming asakit itan. Ibagadan ako, babe. Dayta nga road. Si gubag nga adadagitan asakit. Kan ipatay ti tao. Kas kuma iti atake. Kanser kanuan niya pa idita. Ala, nasaya at mat. No naagasan matlaang ni Bitang. Kan saan dan nga ibagbaga ako, babe. Kan ang mga numaakaran nati si bubukal a barangay. Nasaya at lao na ano kasta angkal tapno awaran parikaw. Wen kagawad, baro. Si marantamat laangan tay adiyo. Kun si Maya at paikit din ti pamagina. Aya, Wen, kasla lumukluk magtaikit di mayat nga rin kasta. Awanan pagdanagan tayo anak hobi. Naimbag, tasaan may nga impan iji ospital. Imbagada kat kuman ako bed manan. Lakit liya, at dagamin kan kuano na gitimbak ko na asintomas ti COVID. Sige barok, labasan ka pa ditoy. Tadaman udungag. Sige uncle, kat aganad kayo ha. Kasta, agusar kaya latay ti face mask kan face shield. Tapno saan kaya basta maakaran iti virus. Nasayaat nga rod ano kasta ante. Wain, Rosa. Kay tagyaman kami nga rod saan mi nga impan iti at tagos iti ospital. Siguradong imbagada ako biti sakit nan tadakan ko na dagiti pagilasinan wenno sintomas ti COVID. Wen nga rod, no apay ki ide akas tabot Angam sa bagay, agsubtes kumama lang ni Bitang. Agpanoray damo lang ti resulta dayta. Wen agam kasanaw no ibagadalat ta ako ba'y wenno saan. Saan mo't siguro, auntie? Ay na, Rosa anak ko Adda pa nagduaduan ti daduma. Takas itinatagbat ket natay. Ibagadakit din nga adda kanunayon na ako ba'y. Anya? Iso mo tinaipadabak. Esos? Saan mo't nga tanapod no dayta? Natagbat? Ibagadaan ako bed? Kalukwan mo't tan Na, dumlawakin ka, Bitang. Apay nanang? Nagmayat lakit din ti kakaanam itinaalsam. Makapangpanganak nga rod. Agasum dayta, mangga, isukampay laang. Nagsaya at nga rod tiriknak ang makapangan itinaalsam nanang. Kan na.
Dakal tinagbaliwan ti pamagima. Kasla lumuklok magka. Ugali mangmangan matlang tararamidag. Kasla di makal ti tiyan mo. Amin na amadmadlaw yo. Buyong ko day ta. Sigurado ka? Wan mat. Apay akitaan dak iti kasta. Kasta unay di panang mirayo kanyak. Pangato, pababa. Tumlawak nga rod iti langam, anak ko. Ay, nagadulakit din aya. Addan niti kong. Addagayan papanan minanang. Papanan di manay. Kanayon mo tanti pa nagkuyog yaw. Addala ang income sa rungkaran akabatch mi iti high school, nanang. Sa dinuti ko na mapapanan, lakay. Mapanak iti nangagas kinibitang. Apay. Agdwa-dwa ak iti langa ita ni Bitang. Saan naglakit di nagbigdot? Apay, lakay. Si kamot laang tinagkuna. Nagbaliw ti pamagina. Kankasla di makal ti tiyan na. Ugali ka no, lakay. Buyong na dayjay, talimukmag nga raw. Buyong? Bueno. Zan mabalin alukwandak. Tapay akas tao na di pungtot yung Uncle Simpor. Makapong tutak doming kaanakan. Isuasap sa pulak ni Tikong. Tikong? Tapay ni Tikong? Inalilaw na kami kini Antem. Anya? Mabitlaan. Kasla nakita kita kan bitang itay anak motor. Anya? Makapatayak lakit na iti tao. Anya ti kayo tiyo asawa ng kal? Naamuak iti herboraryo. Anang ipaagasan mi kinibitang. Masikog gayam ti anak may. Anya? Nakababain. Gumday tati na amuak. Sino nga ti ama ti sikog na Uncle? Awanan sa balay nga atapag. Nilakit di Tikong. Anya? Saan mabalin akas talatan? No di na matumpungan ti agsongbat. Tagtagbatag ti awanan bayin alalakay. Kalma, Uncle. Pagsasaritaan, kan ornusan tayo na ito. COVID kun namin lakit din. Gayam, aginaw batan. Ayan yan. Nagtagtagay na pakmanan. Hanggang mayat. Dahil dyan man ti suratag. Ipagarup daan na COVID. Ngam masikog gayam. Ditan kagayem tinagibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.